COVID-19 na Mizoram din munchu adu omlo hle maya tuna hian ilatria em COVID-19 hianin mizo thisen angam lo bik riau nia kan hriat lai kan ngai lai nikum tu nang hun vela khachuanin fiam thunan te khan mi then khat chuan kan lamang mai ani kha he thalaka report hi han enwang wangila nikum sang ni som ni jun ni som paruk thlenga report ani a thalaka hianin kan en chuanin COVID-19 wanga thi Mizoram chunga kan la nei lova hemini tak mai hianin active case hian za apel thara chu fiam tu thiam deuh mi then khat chuanin fiam thu naram changa ta nan lo manga deaths chuanin nilin ai mak mai alom an ti a kat khelna game pakhat dos particle phung ria chuan kan tha thiam ngal mai ome total case zat discharge zat le active case zat ten za an pelvek laya thi puyan lom mia lo wang hianin dos pati point ne na me belin de chian nilin ai mak mai han ti chu arem chang ve reng bokani mase tu na kan din mun hi han en le ta ila fiam thu na chi zia za ngani to lova total case in sing thum pelin singlia nai to hle maya hei hi July ni som thum pakhat thleng ani a August ni khat jingka report thleng ani discharge chuan sing ni sangruk an kai to a active case hi sing khat sang ni chuang dai ani a nikuma ni la ei tu kan ti death spot chuan za pel fe to in za somnga alo kai ta dai mai ani anil tabik lo hle mai kha fiam thu ang kha chuanin ani po hi agem chiang ve ta hle ani chu wangin henat na hi anui za thlak lo ani ti chu kan chiang mai ome Mizoram chung bi ka COVID-19 wanga mithi kan nei masak ber hi kumsang ni som ni October ni nia ani a thlakwa avele me chuanin miza somnga an thitling ta der mai ani hi mizo thisen in angam bik ti chi po ani to lowa India rampuma ni sari liam ta chunga COVID-19 test an nei za ta tanga positive mu chu tamber na state kan ni me ka covid19india.org hian enila ole heta hianin hei state rang kan langa ti chuanin test positivity ratio hian enila tu hnai ni sari chunga positive case mu chua percentage san zong hian enila hemi atang hianin state te kha ain dotin handa ta ila ole hei Mizoram chu kan lo langa kan sang ta hle maya pakhat na kan lo ni ta ni positivity ratio bi ka hianin tu hnai ni sari chunga te sa khanin mi za zel an te sa mi som paruk le point pali hi an positive zel angani ta ni kan tam khop maya Manipur le Sikkim te kan hnuaian oma Manipur nen hen kanin hnai deuh hleka Sikkim an niam le deuh hleka North East state ten kan tho tha khop maya he hi thil lom om lo deuh mai ani a 16.4% ani chuanin mi paruk zel testa mi pakhat positive ang ti na ni a random test te kan han kalpuya chu wang te po chu ani theya amai ro chu state dang te po hianin random test an kalpui na sa a anin test na sa ema chu wang chuanin kan sang hle ani ti chu phat rual ani lovani case growth hi lo en le ila case growth a hianin engzat na nge kan ni ti khalo en le ta ila hei hi kar ni kal ta chung ni sari chunga kar ni kal ta ni sari chunga case omzat atanga tun nai ni sari chung case pun chho dan kha emot lak niam dan e mokha alo ni ta a hemi tanga thlir na hi en le ta ila ole hei pakhat na tho kan ni a 116.5% kar ni kalta ni sari chunga mi za positive angzel mu chu na khan tu na chon mi za som paruk le achan ve ang zel mu chu alo ni to ta ni kan sang fale me maya Uttarakhand thian min ron hnai deuh hleka 60.10% an ron ni a Meghalaya ten hnai le deuh hleka he Sikkim te North East state te hi kan din hmuna thalo ang reng hle mai ti kha alo lang thei ta ani chu wang chuanin Mizoram hi kan din hmun a thalowa chu wanga lockdown te ti bur kan ni a amai ro chu kan lockdown ti dan te hi a rei to boxi a ei chop zong te tan te a boi thlak em mai hei hi kan tur na satlang to a sarkar tan polu hai thlakin rin oma
mi tam takin in luaman te kan pe thei lova kan ni tin ei khop po har sa to emema chuti lai chuanin kan pung na sa box sia hei hi engtia han ti re chinge moni don ni ani na taka chuanin Mizo society Mizo khotlang nun kan pan na lai tak mai COVID-19 ni na ron be ti ila adikin alanga achan chu COVID-19 in kaidar tam na khuwa le veng te hi kan en chuanin Mizo society nun dan phung pa ngai in len po in plo po khatiang thil la ti tel tel thenam khoveng la in ngai na tak la in po tha tak te an ni du khop maya aizol veng lian deuh hlek thenom te pon in hriat to manglo na veng te po an kai thin thawani amai ro chu anin kai dar hup hup ve lova hi chan chu Mizo society nun phung pa ngai an pel na sa ve to thenom in tlo po chungchanga te po khang awang te po kha ani arin oma chu Mizo society ne na henat na hi in mil lutuk kan ti don nge ni in mil lutuk wang hianin kan kai tam ni te po hena langani chu sarkar tan po mi puitan po alu hai thak emem lai chu ani ta ani kong thaber zo dan tur ria thiam har khop mai do na tu te tan po hian kan film khur tlan angai vek mai ani India rampu ma po asang fal ber kan ni a hei min nai ber tu Uttarakhand thianin kan chan ve an ron pel ve chang ani hi englai hinge moni diklota ni don ni tiro u ole ti chuanin Mizorama ni khata case mu tamlam top 10 record hi kan lo siam o ni khathil thu a mu chua tamber ni som te hi July tha vek an ni ti hi kan lo siam hei hi chan ni thei chu June thatop lama tanga July thalai holvel thleng khanin kan hanin thla dul ve deuh khani a chu kan zo lo nge ni don ni hre thiam har khop maya atlember po case sari somni pasari laiani som na po top 10 a hianin DIPR Information and Public Relations lamin case an ti chu thalak kan ron tar lang te langa chuta kan soi kan ron case zat kan ron soi nen a in mil chia lo mai theya achan chu heng thalak an tar chu alaya an report don te hi a hnuwa a report tu lamin an ti dik lo ten ron soi thina wangin an siam thale fowa amai ro chu thalak hi a hran an ron siam to ngai si lova chu wangin angai angin kan ring tlang mayanga tin thalaka date lo lang hi an report ni ani a an mu chu ani tak kha chu a ma ni chi zel ani wangin a ma ni zo kha kan ron soi do na ni report ni lovin hetiang hi a in dot dan chu alo ni ta ni Mizorama ni khathil thua COVID-19 case mu chu tam top 10 te somna July ni somni pasari sang ni somni pakhat case sari somni pasari mu chu ani hemini hian pakuana July ni somni pakua sang ni somni pakhat case sari somsari pali mu chu ani pariatna July ni som pakua sang ni somni pakhat case riat pasari mu chu ani pasari na July ni somni pani sang ni somni pakhat case riat somli pasari mu chu ani parukna July ni somthum pakhat sang ni somni pakhat case riat somruk pakhat mu chu ani pangana July ni somthum sang ni somni pakhat case riat somkwa pathum mu chu ani palina July ni somni pali sang ni somni pakhat case zakwa somthum pariat mu chu ani pathumna July ni somni pariat sang ni somni pakhat case sang khat za mu chu ani panina July ni somni paruk sang ni somni pakhat case sang khat za som pariat mu chu ani pakhatna July ni somni panga sang ni somni pakhat case sang khat zathum somruk pakwa mu chu ani ole heta atamber tum July ni somni panga case sang khat zathum somruk pakwa te hi hemini July ni somni panga an mu chu leo ani lo ni ina langa achan chu ni thum chung vela random test report kha hemini hian a hlomin an report an khai khom ni ina langa ni engpo chu ni sela atam hrim thawa hemini mu chu po hi aza che chu kachiang to chung lo amai ro chu atam em thawani July a hianin kan pung na sa hle ni ti hi chu alanga ni chu wangchon film khur kan nga ya sarkarin engtin nge malak zeldon kan threlova kanin thla dul deuh ani emo ni lovemo kan film khurangai ni Mizo society panna la ya ria abe kan ti angkhanin kan thian than ni emo kan chung te an ni emo kai ang veka kanin treat tak hi nga ya thian tha le chung khat te tho pui te kai lo angin in treat kan ol sama
kai anga in treat hi kan zaka mi in over min tiang ti te kan hlau ni hian a lang thin ani ma se chu tiang chu hlau lo tur ani kai anga kan treat ba ka keima ni po kai anga in ngai top mai tur ani a mi hne na tangin kai ka du lo ang che in ka lo kai pal to ani po in midang kai chong lo tura ka fim khur angai dan kha ain ang reng ani chu wang chuanin shikai downline nei tam ni te hi aza thla ka midang vakai tam tu ni lo pon midang quarantine ngai tam pha na ni te hi ni tum lo ram ma tha a tin seito angin midang kha kai angin ngai top mai la fim khurila kan chung te po ni sela indanga mi te in shana mi te kan thian te kan tho pui te po ni ro se kai anga kan ngaya kan fim khur chuanin he hri hi kan hne thei ani kan thei top kan chua chuan kan hne theia kan zalen ma thei don ani kan fim khur na sat po le kan zalen ma don ani ti hria in thei top chuain i fim khur zelang u